Hikayat Perdan Ali jilid kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nyolon pegah Raja Pindawa ayah putra Cut Ali ba jinolon keun Raja Syarih ate pedih si celaka letak rakyat Raja Syarih jijak kedih tuntut bila ji arung gle uro malam lam berawang ji bluh lanja padum lawet jirang abrang tro datang nang gro plastina tro dalam blang ujung nang gro ji piuh dro si celaka pedang kemah dalam uro ban sinaro dumlah syuka masing-masing beraturan bantayan ba piuh raja. Masing raja, masing kawan, pasukan menjemba-jemba, raja-raja sama tengah, rakyat damoh ban selingkah, panglima perang, ugoh-ugoh, duk di tengah, popoh cakra, dum sipai, jauh-jauh, letak syekah si celaka. Jitarik ngan alam mirah tadbarullah alam belang raya cukup hasil bandung sudah suruh titah pote raja jiyo pegat surat pantah habar ringkah sigra-sigra oleh surat temalipat jiyo intat bak petua utusan bedah mesurat petepat laju bak kuta utusan tengah mesurat teduk siat si celaka amma ba'dunya yang gura teduk haba urang kafir jinolon keun pote raja tuan banta pet meuke jika hasil si kalian meriam sajan ngan bede ube wasiat cut peredan ubatan bube pade dalam kuta kamu sapat dumna rakyat sapu hati panglima perang kuat-kuat cukup lengkap bandung sare mentro adan pika kenan yang rakan han pu pegale kamu sapat dum si barang ule balang si galabe tujuh lapih kuta nanggro bandung aso kali hasil dum sipai kage paso jeb-jeb sago atu budi yang perintah mentro adan aturan bak bungong pade jaga kuta uro malam sinapang bak jaro sabi hingga temah haba yang rap lun rapat nak rijang hasil utusan buno mesurat dengan siat kenan trole tobak pintu kuta marah marit sigra ane sihe tuan-tuan kawai kuta dum sigala tak dengar he tapi tamang lelam kuta bak raja jino butrole utusan menan mehaba aso kuta jisu ole hanje tamang lam kutanyo masa jino berang sole dalam kuta cukup aso hanpu ado tatamah le menyemenan wahai sahabatnya surat tajak pehadir si kemawai sambut surat bak dolat jijak putrole bansari trum bak suletan sambut rijang surat kafe raja jubak mentro adan cuba pandang punah hasil mentro adan sambut surat neplah lipat nekalan le meno haba dalam surat haba singkat narit singkit raja Syarih nyokat teka bagata raja yang adik kamu hajat tuntut bila hai raja bek kuyut hati pubut tadu alam di dalam upadang terbiat mepake menyagata ane agam cid di belangsi nota mati menanjibuh dalam surat mentro lihat awai akhir yonyan mentro balas surat lian lipat le yujuk le
Gujuk surat bak utusan jiwa rijang ane sihe atro jiwa bak bantayan kesulitan surat jole Raja Syarih buka surat jilihat han janji fikir gebuh haba dalam surat hana hajat bak mepaki barang kaso kuat muprang nyan ke urang tan semike hana akai bube gupang tat girang hajat ke mati nyan ke urang yang tat sisat ate laknat bangsa sihe nyan ke urang yang paling tat tan ji ingat rakyat mati puama sakit bak tak pegah yang bilah urang mat bede tengah gata raja megah dumna syekah yo mepake puama sakit tak bicara yang fana rakyat dum sari tengah gata bangsa raja ban yang suka turut hati mati rakyat tanta sayang tak cekang di gata hati ada asa biak binatang nacit sayang rakan mati bitnya gata tak celaka akai hana bube pade di kamohan lagi gata golong buta mata hati yang gata Raja Syarih Jawa kudeh beta dule bet puturut nafsu hawa penghabis gata tekese tuntut bila tuk menale pakri tate pulih hati talu menang golom tunte kadang citme talu sabi Mekesut hantruh gata male muta male sakit hati muka jehut hanli lage nyan ke dile buta fikir biti menana Raja Syarih yang abih ingat lam hati ada tatim jakwa kede hanta patih paso budi haba surat menan macam dengehan ban raja kafe kaji khunba panglima perang bedah rijang beka duali yo nyan bedah dum nasi tre merereta lobi nekli cok ketupung boba ule jipang ketum bak ngan bede jiperap la jubak kuta siru tangan jihai sare surat dumpek hana tara trubak kuta kata fikir pintu kuta bandung tutup menyetaluk jika lihir parik kuta luang ngeluk menyata grup han sampai Yonya rakyat jipakat beluh Bandung sungguh sapu hati seut rakan menyata beluh buya pajuh Bandung sari Jimu pakat lain bago rasa goji jak tamang le bansa retro dalam sago urang nanggro sitka hase banji kalan musuh karam jirapat ngan ane bude padung ploh dro sigaratap kasengap hana budah le Jipa bude hana renggang hanjan jipandang jika mati ladu mati kenang pacang metimpan sinan megule yang na tinggai kaji surut uli keji jak mepike pakri lage horat talup lam kuruk tu baitat bude Gada akai dumna rakyat bakdo laji jak pegah le ampun tuanku sanghan mehat kuta kengtat dum sagopi pagi pikeng parik pilu tagrum hantruk gada fikir ret sago hajat lun masuk lam kuruk ji dua dum sari Hakim gure di sinan jitan yang ban pakri pike suut hakim ampun laman bak lakuan payah hase cit kalun kun masa dile menale be tasitat le perdan ali sit kata te gada lage berang sole akai jile ciri dektan jitupat barang musuke utuh jifam jeb-jeb tempat ngan si aji pubut hase kadang-kadang ni babutnya getanyo dudo tekuse lon takut ji tipe dudo yang jino tengah ji fikir
Raja Syarih yoh nyan seut tutuk karut beta kenle tajak pegah laut yang han patut bagok fikir hoka gata ule balang berderijang paso budi hoka gata panglima perang jak guncangku tak berule yo nyan beda dumeriti sipa ihan leji pike kaji beda biak majusi jinarisan dangan bede yo masanyan rakyat dumna atia kuta jipu bede kaji pagap ban selingkar rakyat tadba urang kafe jipu bede nadum tufun merulung pagesang rele betat bede lagi ujian yang urang si drotan mati sabab kuta getat kukuh tak lesuh tu nampak sare di atih pagedung gebuh di baruh tanah sagoi be urang musuh pagap kuta jilingka Bandung jisare jimeng tamang hana daya lingka-lingka menan sabe nibak sago yang nalapang sudah pacang hanpu kenle nganji jaga uro malam sinapang ji timbak sabe yang berdesa bemu aso bak sago si at hantom cerik jijaga me ganto-ganto urang nanggro munan sabe urang musuh yoh nyan susah hana ilah tunu hati uro malam mita ilah teduk kisah anu sihe